Presiden ke HSPDP Yudwing uba Sandon Dorin Tatiang uloong balada ya kan nongstoin konferensi ke bujumi kemadu ma e joping balabam kuah dua rublei laju tip kum ke dono jong ke HSPDP kalangpi pat kandai utit senam jong ke HSPDP susu uloong rubah badon kanu ke jingjia selangpi ningkong ke poiswa hai skor jong ke HSPDP badai ke HSPDP kabasim ke jingkit kli om ki weipan bat kat badang don kalangpi ke HSPDP kandang don banya dai lagi jong ki perdo prasnam hakani ka samoi bat kani ka tam ka mamanta ka HSPDP kan say yakin nongilam kibat skam ka nongrim kinongilam kiban don ya ka mansim jo mai doping kinongilam kiban ne aga jingmot ka jingperkat ka baskam kinongilam kibaki juk perta na ayo mai yumi on sami nangi nasionong jongpi on sami nasionong jongi on sami nari khasi jaintia jongi sibon ki mai doping laju tip Jakarta ke konstituensi ke baju mikmat dau mai hoping kanong stan konstituensi laju ong yaka ba kadai kad bono jong ke parti HSPDP Henry tip bakal langpi kandai kadit senam jong ke parti ke jongi habang utit senam habadon kano lagalong kajing snobhan kajing snorsi dai kai kabajia happy hangne ningkong kajupoy shwa hakaskor jong ka HSPDP om shawai pat kiban sim ya kajingkit kli lada om dan shu ka kalangpi hangne om dan shu huru ka HSPDP kat badang dan kalangpi HSPDP kandang dan banyada ya lagi jom di parlok terusna. Parlok baik misuran ban penken mau piang sasisin. Kathan bodar kejongi kadang kam ya kiskul ki babah. Kaskul kabansai ya kibreu kibanang kibantip. Banong kata Islam ban sandur ya kadika dong katan ke jongpi ngidon kam kisurok kibabha ngidon kam ban kentiu ya kayo kokot ngidon kam ya kasan perkhat ke babha hakini kibriu ke jongi ngai biang bakam dan jing ai ruem ya ubali prasting banjob ya kanyek election hajar pulai namar natip syai baka jingkala hapa ramrai jangam kan wan bat kan tiga ba umsing nang ni ubah pihak sanslem unun pihak syuk mentah pulai bilgana